Asife sonke la. Sobulawa yini? Mose sibulawa ukuthi abantu bezokucorrecta phambi kwethu nababuka. Hayi musukhuluma kanjalo. Mshaye. Uzoshawe na. Wenganiza uThibela elisha laselithukuthele liveva pha emcimbini weGcokama Music Festival owawuse zizwele ngomgqibelo lapho khona ke amagida ngoma kakhuzana axabana namagida ngoma walo agcina impela ke esebambana ngezandla sokuqhuma ke impama lapho khona ke abathi impela ke khala phana kushilisa abanye ke bathi ke yakhala ke kumshovo ke wenganiza ukuthi lokhu ke kwakwenzeka ngaphambi kwemoto yeGcokama Elitsha kuva lapho ke yena ke wayengaphakathi ke emotweni lapho ke isimo ke wenganiza ukuthi ke kwanceda ukuthi ke kuqhamuke phana ke ama security akwazi ukuthi ke akhuza ke umhlolo hayi ke wenganiza ukuthi impela ke iGcokama Elitsha laseke liphuma ke ngaphakathi ke emotweni lapho khona nalo laliselele lifuna impela ke iyobambana ngezandla kodwa kasizwa kona ke ama security kumbe ke amaphoyisa asekhona eseduzane njengoba ke akwazi ukuthi ke amkhuze lapho khona wayesethi ke impela mawuthi ke basibulala ngcono ke basibulala hayi ke wenganiza ukuthi impela ke lasho kanjalo ke iGcokama Elitsha emva kwesiphithiphithi ke esenzeka phana kweGcokama Music Festival kodwa ke thina simbuso sethi MTV sithi ke sibambela ihlangane nje kuyivideo elandelayo. Asife sonke la. Sobulawa yini? Mose sibulawa ukuthi abantu bezokucorrecta phambi kwethu nababuka. Hayi musukhuluma kanjalo. Mshaye. Uzoshawe na.